Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju iz Oštrog ugla. Sami znate koliko je teško politička emisija bude aktualna i atraktivna. Kada imate atraktivne goste, nego što nisu aktualni, rijetko se poklopi da imate atraktivnog i aktualnog gosta. Mala smo sredina, mala televizija, a političkih priča inače ima dosta i one su ispričane. Moj sagovornik u ovoj emisiji je čovjek, malo da u stilu kviza to kažemo, koji pripada organizaciju koji je jedan od najmoćnijih ljudi na Balkanu označio kao moguću konkurenciju. Riječ je o Aleksandru Vučiću, nije on gost u emisiji, nego Aleksandar Vučić je organizaciju Dveri srpske, između ostalih, u jednom intervjuu prije par dana nekim nedeljnim novinama označio kao jednu od mogućih konkurentskih organizacija koja može da ugrozi njegovu vlast. Vrlo zanimljivo. Moj sagovornik, moj vaš gost, gospodin Boško Obradović iz Dveri srpske. Dobrodošli. Hvala na pozivu i mogućnosti da se obratim vašim gledalcima. Ovo je jedna od prvih praktično prilika da pokret Dveri imam svoje predstavljanje u Crnoj Gori. Vjerovatno ste pročitali ovaj intervju. Jesam i čak sam i napisao jedan odgovor na taj intervju gde sam ustvrdio da je Aleksandar Vučić u pravu i da se u potpunosti slažem sa njim da jedina prava konkurencija nije, kako je on to naveo, u Demokratskoj stranci koja je neki bivši režim, nego jedina prava konkurencija, on je to nazvao u desničarskim političkim opcijama u nacionalnom smislu, a ja kažem u ovim patriotskim političkim opcijama. Na prvom mjestu tu vidim pokret Dveri, ali i druge patriotske političke opcije poput Demokratske stranke Srbije ili Srpske radikalne stranke, a na prvom mjestu Dveri iz prostog razloga, nije to Vučić slučajno rekao, što mi zaista imamo alternativni program, što mi imamo različit program, nov program, što imamo nove ljude koji se nikada nisu bavili politikom, koji nisu bili na vlasti, koji nemaju za sebe afere, a koji posmatraju čitav društveni i politički poredak iz jednog novog ugla, pa tako i ekonomiju, što je u Srbiji najvažnije pitanje. Gospodine Obradoviću, vi ste rekli da vam je ovo prva prilika, vjerojatno u Crnoj Gori govorite, na medijima, posebno na političke teme, da bi malo ljudima pojasnili nešto više o vašoj organizaciji, zamolit ću vas da nam kažete, ali prije toga ću reći da većina vaših, da kažemo, političkih protivnika, ne možemo reći konkurenata, jer ona se u vašoj organizaciji Dveri, vi ste član starešinstva Dveri, je li tako? Se izjašnjavaju sa prilično opisnim izrazima, nazivaju se ekstremističkim, klerofašističkim organizacijama, da ne nabrajam još, prišivaju različita imena, a u jednom zanimljivom doktoratu koji sam ja našao gospođe Đorić, mislim da zove gospođa Đorić, koji zove ideološki motivisan ekstremizam kao generator političkog nasilja, se vaša organizacija ne pominje. Pominju se neke druge organizacije, ali vaša organizacija se ne pominje, mada vaši politički protivnici vas često časte tim imenima. Kako predstavite tu vašu organizaciju i zašto vas tako etiketiraju? Pa stvar je veoma jednostavna. Kada politički protivnik nema argument na svojoj strani, on se koristi etiketama i pokušava da vas tako medijski i politički diskvalifikuje. Dveri postoje punih 16 godina, još od Univerziteta u Beogradu daleke 1999. godine kada smo osnovali časopis pod imenom Dveri srpske. Iz tog časopisa izradila se jedna čitava nova generacija mladih ljudi u Srbiji koji su pokrenuli tribine, humanitarne akcije, sabore srpske omladine. Mi smo praktično jedna generacija koja je smatrala da ne može naći rešenje u aktualnoj ponudi stranačko-političke scene, već da mora krenuti jednim novim putem duhovne i moralne obnove, putem biološke obnove srpskog naroda i putem obnove kulture srpskog naroda. Nikada se nismo bavili politikom, nismo bili članovi nikakvih stranaka i 12 godina smo se bavili kroz nevladin sektor praktično pokušajem da vratimo prave vrednosti u srpsko društvo. Kad kažemo prave vrednosti, mi mislimo na crkvu, veru, tradiciju, istoriju, kulturu, običaje srpskog naroda i izuzetno držimo do porodice, porodičnih i tradicionalnih vrednosti. To je nešto po čemu su Dveri najprepoznatljivije ovih 16 godina i za tih 16 godina niko nikada
nije mogao niti može da pronađe jednu mrlju na toj biografiji Dveri, jedan oblik nasilja, jedan oblik mržnje ili bilo čega lošeg. Jer da to postoji, svi bi to naveli kao primjer. Slušali ste vjerojatno ovaj doktorat. Naravno. Navelo bi se vrlo konkretno kada smo rekli nešto što je nasilje, kada smo radili nešto što je nasilje, kada smo govorili protiv bilo koga iz nekog oblika mržnje, šta zapravo smeta u Dverima. Smeta što smo mi srpski rodoljubi, što smo mi pravoslavni Srbi, što mi štitimo svoje, što mi ne damo na svoje i što mi branimo srpske nacionalne i državne interese. Dakle, svako kome to smeta, njemu smetaju Dveri. I onda samim tim nalazi razne etikete kako bi diskvalifikao jednu grupu mladih, novih ljudi, jednu novu generaciju na srpskoj političkoj sceni od koje se plaši. Kao što vi rekoste, kada Aleksandar Vučić kao jedan od najmoćnijih ljudi u Srbiji i na Balkanu smatra da je to perspektiva... Pominje vas, par organizacija političkih partija, pominje i vas kao desnicu koja... Tako je, ja mislim da je on u pravu iz prostog razloga što su sve druge političke opcije istrošene. Znači, te priče koje mi gledamo posljednjih 25 godina na srpskoj političkoj sceni su prosto istrošene. Pričat ćemo o tim političkim konceptima, kako vi ne učestvujete na izborima u Crnoj Gori, kako niste politički organizovani u Crnoj Gori, što ne znam da li imate planove u budućnosti. Govorit ćemo generalno o vašoj ideološkoj profilaciji. Ona je zanimljiva, vi ste pomenuli potrošne modele. Mene zanima, prije nego što krenemo na čisto političku priču, uradio sam domaći zadatak, pa sam, pošto su mi kolege po obrazovanju, ja sam profesor književnosti kao i vi, našao sam vašu kritiku romana Pavla Ćosića Leposava, gdje vi nabrajate tom romanu, pišući o tom romanu, govorite i neke poglede vaše i Dveri na kulturne obrazce. Sada vas pitam, šta je to što vi donosite novo, što vi vidite? Inače, sistem vrijednosti svugdje je poljuljan političkih vrijednosti. Dolazi do preispitivanja širom svijeta političkih vrijednosti. Šta je to što vi donosite kao novi moment na političku scenu? Ideološki me zanima. Više stvari, naravno. Pre svega donosimo jednu novu političku generaciju. Znači, ljude koji se do sada nisu bavili politikom, pitanje je smena političke generacije. Donosimo zatim novi program. Mi smo prva politička opcija za 25 godina višestranačja u Srbiji koja je stavila porodicu na prvo mesto. Dakle, mi smo porodični politički pokret, naša ideologija je porodična politika i mi smatramo da državu i društvo u potpunosti treba urediti, da bude u funkciji porodice, a sve što je protiv porodice da mora biti ograničeno. U medijima, u kulturi, u ekonomiji, privredi, u svim društvenim oblastima jednostavno ne sme da diše jedan duh koji je antiporodični, kakav je trenutno slučaj u Srbiji. Srbija nestaje u beloj kugi, imamo ogrom broj bolesti zavisnosti, narkomanije, abortusa, imamo dakle veliki problem rađanja, imamo ogrom problem odseljavanja iz sela u gradove, iz gradova u Beograd, iz Beograda u inostranstvo. Dakle, Srbija ima veliku krizu porodičnih vrednosti, krizu braka, krizu porodice, krizu rađanja, majčinstva i očinstva i to je nešto što mi smatramo da treba da se promeni. Smatramo da to mora da se promeni sa političkog nivoa. I ono što je posebno važno, po čemu smo mi posebno prepoznatljivi, jeste ta borba za očuvanje našeg duhovnog i nacionalnog identiteta. Dveri su i nastale kao časopis koji promoviše duhovni i nacionalni identitet srpskog naroda. To kaže, mislim na pravoslavnu veru, srpski jezik, srpsko pismo, ćirilicu, mislim na srpsku istoriju, kulturu i običaj. I naravno državnost srpskog naroda kroz vekove. To su teme oko kojih smo se mi okupili još pre punih 16 godina, smatrajući da u 21. veku su mali narodi ugroženi da očuvaju svoj identitet i da treba ozbiljno da se organizuju da bi uopšte opstali. I u tom smislu srpski narod koji je danas podeljen u toliko država na Balkanu, koji je narod sa najvećim brojem izbeglica, preko 1 milion Srba je moralo da izbegne sa svojih vekovnih ognjišta, narod koji je rasejan širom sveta, živi na svim kontinentima, narod čija matična država izgubila svoju funkciju i Srbija danas nema čak ni ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, jednostavno gubi svoju matičnu funkciju, jeste narod kome preti nestanak i asimilacija. I to ne samo u rasejanju, nego čak i u bivšim jugoslovenskim republikama i mislim da nama nedostaje jedna ozbiljna politika srpskih integracija. I to je ono po čemu se mi razlikujemo od drugih političkih opcija. Tako je, mi smo evroskeptici, protivimo se ulasku Srbije u Europsku uniju, protivimo se ulasku Srbije u NATO, to se podrazumeva, a sa druge strane zalažemo se za stratešku saradnju Srbije sa Rusijom, veoma smo istrajni u odbrani Kosova i Metohije u sastavu Srbije i ono po čemu smo možda trenutno u Srbiji najprepoznatljiviji, to je ekonomski patriotizam. Prekinuću vas tu. Da li to znači da ste vi prva politička partija, kažemo, koja dovodi u pitanje paradigme liberalne demokratije tržišta i neoliberalnog pristupa ekonomiji? Tako je.
To je apsolutna suština našeg ekonomskog koncepta. Mi smatramo da je taj neoliberalni ekonomski model iz posljednjih 15 godina upropastio Srbiju, uništen je dinar, svi krediti su indeksirani u stranim valutama, ukinute su sve carine na uvoz strane robe i uništena domaća roba, potpuna rasprodaja naših državnih firmi, sada se prodaje Telekom, EPS, poljoprivredno zemljište, izvori čiste pijaće vode, znači Srbija na totalnoj rasprodaji. Imate strane investitore koji su privilegovani, njima se daje 10.000 evra za svako novotvoreno radno mesto, dok sa druge strane domaći privrednici i poljoprivrednici nemaju ništa od sopstvene države. Ekonomski patriotizam znači da strani interesi, strane banke, strane kompanije malo moraju da idu u drugi plan, a domaći ekonomski interes, domaći privrednici i poljoprivrednici da dođu u prvi plan. I to je ono po čemu smo mi prepoznatljivi i nalazimo uzore i u okolnim zemljama koje su članice Europske unije. Recimo, u Mađarskoj Viktor Orban je sve kredite indeksirane u stranim valutama prebacio u domaću valutu forintu i mi se za to zalažemo u Srbiji. Primjera radi, Grčka traži otpis nelegitimnih dugova od stranih poverilaca i mi se za to zalažemo. Hrvatska je za 60.000 svojih najsiromašnijih i najzaduženijih građana otpisala dugove i za to se zalažemo u Srbiji. Dakle, imamo uzore i u širem evropskom kontekstu i smatramo da je ta ideja Evropske unije kao nekog novog centralnog komiteta koji će svima da nam raspisuje kako ćemo živeti putem faks demokratije za nas apsolutno neprihvatljiva. Mi smatramo da u tom smislu dolazi vreme jednog ekonomskog patriotizma. To znači domaća razvojna investiciona banka, povoljne kamatne stope isključivo za domaću privredu i poljoprivredu, obnova poljoprivredno-industrijskih kombinata koji su imali sve od proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama, obnova industrije poljoprivredne mehanizacije. To znači, naravno, što je za nas posebno važno, ulaganje u srpsko selo i poljoprivredu, za sve one koji žele se vrate na selo i bave poljoprivredom, da budu posebni podsticaji i uopšte podsticaji za sve što je domaći privrednik i poljoprivrednik. To je jednostavno jedna velika promjena u odnosu na ono kako Srbija izgleda u posljednjih 15 godina i naravno protivimo se prodaji strateških preduzeća kakav su recimo Telekom i EPS. Oni upravo treba da budu motor razvoja Srbije u nekom nastupajućem periodu i u tom smislu naša ekonomska paradigma je potpuno suprotna svemu onome što danas radi aktuelna vlada Srbije. Kada govorimo o politici, kada govorimo o političkim modelima, da li mislite da li vi i vaša organizacija vidite i liberalnu demokratiju ovakva kakva jeste sa svim svojim krizama i dilemama, da li je ona potrošen model za vas ili je, ipak kažu, najuspješniji, loš, ali najuspješniji model? Već smo se složili jednu bitnu stvar, a to je da je ovakav liberalni, posebno neoliberalni model demokratije loš i mi se apsolutno zalažemo za njegove popravke. Ono što je na zapadu, a i kod nas poznato kao termin, jeste participativna demokratija, odnosno demokratija u koju će se pored političkih stranaka uključiti i drugi zastupnici naroda. Mi smatramo da su stranke monopolisti na bavljanje politikom, da su to stranački paraziti koji su se pretvorili u zavode za zapošljavanje i koji jednostavno stvaraju isključivo lične i stranačke interese putem političkog delovanja i smatramo da je neophodno da se narod organizuje i mimo političkih stranaka. I upravo je pokret Dveri dokaz da je moguće baviti se politikom mimo političkih stranaka i na neki način oplemeniti politički život sa nekim novim idejama i nekim novim ljudima. Mnogo pravih ljudi je van politike, mnogo pravih ljudi je apolitično, vreme je da se ti ljudi vrate u politiku i na neki način ponude nešto novo. Mi smatramo da taj model neoliberalne demokratije u kome vlada krupni kapital, vlada kontrola putem medija i medijskih manipulacija, gde financije odlučujuće utiču na rezultate izbora, jednostavno nije demokratija. I ne može se nazvati demokratijom. To se može nazvati vladavinom krupnog kapitala, vladavinom medija, vladavinom novca, ali nikako se ne može nazvati vladavinom naroda. Mi moramo da probamo da oslobodimo politiku za istinsku vladavinu naroda i to je nešto... A kako mislite, kako vidite, recimo, to što vi pričate o Srbiji, ali slične priče se čuju više država u Evropi. Kažemo, ima sličnih priča i sličnih političkih projekata. Kako uopšte vidite, kažete, da oslobodite politiku od političkih stranaka? Da li je to u stvari moguće u parlamentarnim sistemima? Od monopola, razumijeli smo se. Od monopola političkih stranaka. Predstavnička demokratija podrazumijeva da se na izborima građani izjašnjavaju i da biraju svoje predstavnike u parlament koji će dalje vladati u njihovo ime ili ne, kako već bude to, kako, da li će izneveriti očekivanja. Koji su to modeli koji bi mogli, recimo, da
poprave ove sisteme ili da ih promijene? Evo, ima nekoliko modela, prosto predstavnički model nam može na različiti način da izražava volju naroda. Primjer radi, vi imate ovaj takozvani proporcionalni izborni sistem koji odgovara jedino političkim strankama i gde oni formiraju svoje liste putem svojih stranačkih poslušnika. Zašto se ne bismo okrenuli većinskom izbornom sistemu u kome ljudi sa svojim imenom i prezimenom izlaze na izbore i gde mogu da se kandiduje bilo ko ima utemeljenje u svom gradu, u svom selu, u svojoj opštini. Dakle, tada ćemo dobiti autentične narodne predstavnike koji neće zavisiti od stranačkih lidera i stranačkih centrala, već će svojim imenom i prezimenom pobediti na tim izborima i zastupati zaista svoje selo, svoju opštinu, svoj grad. Čak i da su na listama političkih opcija, oni su tada proverili svoj autoritet svojim glasovima u svojoj izbornoj jedinici i mnogo su slobodniji i nezavisniji prema svojim stranačkim liderima i stranačkim centralama. Jer šta je problem te demokratije? Stranački lideri se dogovaraju, završavaju šeme i kombinacije i to najčešće izneverava izbornu volju građana. Sa druge strane, postoji čitav jedan sektor koji je za sada potpuno nerazvijen u toj participativnoj i predstavničkoj demokratiji, gde vi imate potpuno neuređenu oblast delovanja grupa građana. Zašto se grupama građana ne bi dao mnogo slobodniji i pravno utemeljenija mogućnost da učestvuju u izbornom procesu? Vi ste nastupali na izborima kao grupa građana. Tako je. Nije vam mnogo trebalo probijati cenzus, niste ga probili, ali malo vam je trebalo. Koliko? Pa mi smo praktično imali 4% glasova na oba izlaska, 2012. 4,4, 2014. 3,6, u prosjeku negde uvek oko 4%, s tim što smo na prvim izborima 2012. mi to smatramo i dokazali smo praktično pokradeni od strane tadašnjeg režima i mislimo da se radi o ozbiljnoj izbornoj krađi, čak smo i podneli krivične prijave protiv organizatora. Sada vas pitam, pošto imate iskustvo iz praktične politike, učestvovali ste 2 puta na izborima, da li mislite da je moguće voditi političku kampanju bez dobre organizacije, stranačke organizacije? Stranke, vi ste rekli kakve su, to će se čuti i ovdje i u drugoj nekoj zemlji. Da li je moguće voditi, dobro urediti kampanju i kontrolisati na kraju krajeva izbore, da ne bude pokradeni kao što vi tvrdite, bez dobre organizacije? Naravno da je to izuzetno teško. Zato stranke i imaju monopole što su upravo preuzeli vlast, drže sve medije, drže financije, imaju stranačke vojnike, zaposlili su ljude i time drže ucenjenim ogroman broj ljudi u državnoj administraciji i uopšte i samim tim one unapred imaju sigurne glasove. Svi drugi tek ulaze u jednu utakmicu bez para, bez medija, bez stranačke infrastrukture, bez ljudi koji su zapošljavali i bilo kakvih ucenjivanja birača. Dakle, u startu je izborna utakmica neravnopravna. Dveri su uspele tome da se suprotstave. Prvi put smo učestvovali na izborima, bili smo na ivici cenzusa, uspeli smo da imamo kandidate iz svih gradova i opština, da svuda postavimo svoje čuvare kutija, ali vi ne možete to praktično da kontrolišete tako lako kada ste tek prvi put učesnici u svemu tome. Sada smo mi stekli određeno iskustvo, sada mi vidimo i znamo na koji načine se manipuliše. Vidite propuste, greške, vidimo propuste i svoje, a vidimo i kako vlast radi. A da vas pitam ovom, da kažemo vremenu današnjem, kažete, mediji su, to se čuje svugdje, da su mediji monopolisani, to se čuje ovdje u Crnoj Gori, to se čuje u Srbiji, koliko pratim u Hrvatskoj i u Bosni. Ali danas postoje drugi oblici komunikacije, posebno internet, gdje ste vi, recimo, vi i vaša organizacija, vrlo aktivni. Tako je. Mi praktično koristimo jedini slobodan medij koji je u ovom trenutku internet i društvene mreže na internetu i tu zaista jesmo verovatno i najaktivniji i neke od naših kampanja su i proglašene za najkreativnije i najbolje kampanje na internetu. Mi smo posvetili puno pažnje tome. Sa druge strane, činjenica je da su ovi glavni veliki mediji sa nacionalnom frekvencijom, govorimo o Srbiji, pod apsolutnom kontrolom vlasti. Ja ću vam navesti jedan veoma precizan primer. Dveri su danas među 5 najvećih političkih organizacija u Srbiji. Po svim istraživanjima javnog mnijenja mi smo 3., 4. ili 5. politička opcija po rejtinzima. Takva jedna politička opcija koja je u 5 najjačih političkih opcija u Srbiji godinu dana i 2 meseca, punih 14 meseci, nije gostovala ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Beogradu. Niti u jednoj emisiji, niti jedan predstavnik Dveri. Da li je normalno da jedna od 5 najjačih političkih opcija u Srbiji nema mogućnost da se jednom godišnje makar pojavi na nekoj velikoj televiziji i kaže šta ima, makar prema onih više od 150.000 birača koji su za nju glasali? Znači, da li ti birači imaju pravo da čuju svoje političke predstavnike, pa makar oni ostali i van parlamenta, makar jednom godišnje? Dakle, ta cenzura nad velikim medijima, posebno onim beogradskim sa nacionalnom frekvencijom, je osnovni razlog zašto tu nikakve demokratije nema, jer bez slobode medija nema
nema suštinske demokratije. Naravno da mi koristimo internet kao praktično jednu retku oazu slobode govora u ovome trenutku, ali prosto internet nije dovoljan. Nažalost, naše društvo još uvek ne koristi internet u toj meri i posebno birači koji izlaze na izbore suštinski su još uvek najviše vezani za televiziju. Pošto bavite se politikom na ovaj način, a pomenuli smo internet kao medij, zamolit ću vas da našim gledalcima, vama je to blisko. I meni je to poznato, ali mislim da većini mojih gledalaca, naših gledalaca, nije poznato šta su to ti famozni botovi. Govori se o botovima i može se, ko prati političke neke emisije, kaže to su botovi. Ko su botovi? Pa stvar je, da kažem, se razvila do neslućenih dimenzija. Naime, na društvenim mrežama i posebno na određenim internet sajtovima gde su omogućeni komentari na tekuće vesti, vi imate praktično plaćenu vojsku određenih političkih stranaka koja neprestano ostavlja komentare na razne vesti koji su na korist te i te političke opcije. U tome u Srbiji najviše uznapredovala Srpska napredna stranka koja je to praktično dovela do savršenstva. Oni imaju na desetine i stotine plaćenih aktivista kojima je dnevni posao i radno vreme i za to dobijaju honorar da ostavljaju komentare na raznim društvenim mrežama i mestima na internetu koji su na korist Srpske napredne stranke. Dakle, bot je onaj plaćenik, odnosno honorarni radnik koji radi za određenu političku opciju, ostavljajući na internetu pozitivne komentare o svojoj političkoj opciji, a negativne komentare o njenim političkim protivnicima. U nekoj stručnoj internet javnosti on se naziva botom, ima i razne druge nadimke, ali u svakom slučaju neko ko nema svoj mozak, ko ne misli svojom glavom, ko radi za pare i ko ostavlja već unapred dogovorene i namenske komentare i zarađuje od toga što više komentara pozitivnih za svoju stranku, a negativnih za suprotan tabor, toliko više honorara za taj dan. Dakle, radi se o ozbiljnom biznisu sa jedne strane, ali s druge strane radi se i o ozbiljnom uticaju na javno mnjenje, jer je čitanje komentara nekad i važnije od čitanja same vesti. Upravo zato sam vas i pitao, jer bavimo se u ovoj emisiji s trudi na našim gledalcima približi neke političke fenomene, koji nisu samo karakteristični za Srbiju, za Crnu Goru. To je, vjerovatno, postoji u drugim sredinama, možda ne tako upadljivo. Pa to je tačno, mi kao Srbi, da tako kažem, ili građani ovih prostora, i tekako volimo prepirke, volimo komentarisanja, volimo sukobe mišljenja i sa nekadašnjih tribina iz recimo 70-ih, 80-ih i 90-ih gde su se vodile takve rasprave, sve se to preselilo na internet. Internet je danas jedna velika pričaonica, jedna velika tribina u kojoj se 24 sata raspravlja o raznim temama, pa naravno i o političkim temama, i zato je toliko sada političkih opcija zainteresovano da na internetu ostvari svoj uticaj. Tu su i plaćeni oglasi, tu su i čitave kampanje koje se vode na internetu, tu su posebne internet prezentacije i posebni internet mediji. Dakle, internet postaje, realno gledano, zaista jedno od ključnih poprišta političke borbe. U Srbiji još to nije dominantan i glavni oblik političke borbe, ali svakako postaje sve značajniji. Naravno, još uvijek je najdominantnija televizija, ali mislim da internet svakako postaje jedan od najvažnijih sfera političke borbe u budućnosti. Taj fenomen, vi ste pomenuli da je nekada bila tribina, mi smo iskoristili vaše gostovanje u Pljeljima da snimimo ovu emisiju. Taj fenomen da se gubi kontakt stvarni sa stvarnim ljudima na tribinama je primjetan. Međutim, vi ne odustajete od tog modela. Vi idete i razgovarate s ljudima. Sad vi recite ta priča o ruskom putu. Šta vi to kažete svojim slušalcima, sugrađanima, prijateljima, onima koji su došli da vas čuju, zašto ruski put? Pre svega, dobro ste to primetili, mi ne odustajemo od tribina i direktnog kontakta sa građanima i sa narodom. Mislimo da je to najvažnije da bismo se uopšte razumeli i u krajnjem da bismo širili naš pokret i da bismo ga razvijali u svim delovima Srbije, a želimo naravno da predstavimo ono što radimo i u bivšim jugoslovenskim republikama i svuda tamo gde srpski narod živi. Možda je vašim gledalcima manje poznato, ali Dveri su najprisutnija organizacija koja posljednjih 16 godina obilazi
sve Srbe sveta. Bili smo u više od 60 zajednica širom Evrope, Amerike, Kanade, Australije, stigli smo čak i do Južne Afrike, svuda držimo predavanja za srpsku populaciju i to je neka naša vrsta misije ili prosvetiteljskog dela da gde god ima Srba idemo i pričamo o srpskom duhovnom i nacionalnom identitetu i o nečemu što smo mi nazvali srpskim integracijama, a to je povezivanje Srba rasejanih širom sveta i duhovno, i moralno, i medijsko, i privredno, i političko i svako drugo. U svakom slučaju, to nas je dovelo i u Pljevlja, na poziv Srpskog kulturnog centra Patrijarh Varnava, dobili smo poziv da održimo jedno predavanje i nametnula se jedna sigurno najaktuelnijih tema današnjice, a to su te geopolitičke alternative. Kojim putem treba da ide Srbija, Crna Gora, da li je to put u Evropsku uniju i NATO ili je to možda neki drugi put. I u ovom trenutku, donedavno se govorilo da Evropska unija i NATO nemaju alternativu, mislim da su se stvari promenile. Rusija se javlja kao jedna velika civilizacijska alternativa, kao jedno ostrvo drugačijih vrednosti i drugačije postavljike i pogleda na svet. Rusija sa sobom nosi i ODKB kao jednu organizaciju za dogovornu kolektivnu bezbednost koja je pandam NATO-u. Rusija sa sobom nosi i BRICS kao jednu grupu država, Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnoafričku republiku, koji su alternativa tom euroatlantskom svetu. Taj BRICS ovih dana pravi svoju banku, dakle imaće i svoju balkansku alternativu u Svetskoj banci i MMF-u. Rusija pritom pravi i ogromno euroazijsko tržište. Od 1. januara 2015. godine zaživela ideja Euroazijske ekonomske unije, što je opet pandam Evropskoj uniji, i sada zaista više niko ne može da kaže da Evropska unija nema alternativu i da NATO nema alternativu. Alternativa postoji, ona se u najkraćem zove Rusija. Rusija je nama bliska ne samo duhovno, krvno, istorijski, po zajedničkim borbama i savezništvima i stradanjima. Ja mislim da u ovom trenutku nama Rusija bitna i zbog nekoliko veoma konkretnih naših interesa. Govorim iz ugla Srbije pre svega. Rusija nas nikada nije bombardovala. Rusija brani Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, za razliku od Evropske unije, i Rusija daje ogromnu šansu za ekonomski napredak Srbije, jer sa Rusijom imamo najpovoljniji mogući ugovor o slobodnoj trgovini bez ikakvih praktično carina za izvoz naše robe na ogromno rusko i sada evroazijsko tržište. Mislim da u saradnji sa Rusijom mi nalazimo zapravo naš najveći interes. Dobijamo političkog saveznika, dobijamo vojno-bezbednosnu zaštitu, dobijamo ekonomsko tržište i praktično ostvarujemo sve naše nacionalne i državne interese. To je barem stav Pokreta Dveri i mi nemamo dilemu između Evropske unije i Rusije, mi biramo Rusiju. U Crnoj Gori ne znam koliko ste vi upoznati, koliko pratite, pretpostavljam da pratite, je u toku kampanja za NATO i protiv NATO. Vi ste već rekli, i to je poznato, da ste vi protivnici NATO pakta. Mislite li da, sad pitam jedno hipotetičko pitanje, da uključenje Crne Gore ili neuključenje Crne Gore u NATO paktu, bez obzira koja opcija se desi, da to može da bude jedna ključna politička tema u jednoj zemlji? Da li to može da oboji politiku, to odredi politiku, recimo u jednom izbornom procesu, da se na jednu stranu okupljaju političke partije koje su za NATO pakt, bez obzira, iako se ne podnose između sebe, a da se na drugu okupe političke partije ili grupacije, nazovite i kako već god želite, one koji su protiv NATO pakta? To sigurno može biti značajno izborno pitanje. Da li će biti glavno i najdominantnije da bi se baš blokovi formirali na osnovu tog pitanja, to ne mogu u ovom trenutku da procenim, ali to je izuzetno važno pitanje. Jer to nije samo pitanje vojnog opredeljenja, to je pitanje civilizacijskog i humanog i vrednostnog opredeljenja. Jer ako vi ulazite u pakt koji vas je bombardovao, ako znate da taj pakt interveniše širom sveta, da je ojadio brojne druge narode i države, da će vaši vojnici ići da ginu za interese NATO pakta, da ćete od NATO pakta dobiti standarde, koju opremu i koje naoružanje morate kupiti, da će vaša ekonomija doći u zavisnost od NATO pakta time što ćete praktično postati sluga NATO pakta, onda to uslovljava brojne probleme i bezbednosne, i političke, i ekonomske, i svake druge. U tom smislu najbolje je ostati van NATO pakta, ostati neutralan prema toj vrsti vojnih integracija koje vode u neke velike svetske sukobe. I pazite, sve to u jednoj veoma uzavreloj geopolitičkoj situaciji u kojem praktično NATO je već otvorio jednu vrstu rata protiv Rusije u Ukrajini, gde imate predvečerje nekog trećeg svetskog rata, gde se zaista onako zaoštrava ta, da tako kažem, problematika između NATO-a i Rusije. U toj situaciji opredeljivati se za NATO
apsolutno da se ne zavaravamo, znači opredeliti se protiv Rusije. Mislim da mi, Srbi i uopšte Srbija i Crna Gora, koja baštini veoma značajne istorijske tekovine savezništva sa Rusijom, sebi takvu vrstu neprijateljskog akta prema Rusiji ne sme da dopusti. Čak i da nema tog zaoštrenog konflikta između NATO i Rusije u ovom trenutku, a svi ga vidimo u Ukrajini na dnevnom nivou, mislim da nema niti jednog razloga da se u NATO ulazi. Razlozi su pre svega civilizacijski, NATO je jedan osvajački vojni poredak koji je naneo mnogo loših stvari prvo nama, našoj narodu i državi, onda i brojnim drugim narodima i državama sveta, i sa druge strane donosi ogromnu štetu jer prilagođavanje NATO standardima zapravo donosi ogromne probleme u ekonomiji jedne zemlje. Da ne govorimo o slanju naših mladića i naših vojnika na razna ratišta koje NATO otvara širom sveta. Prosto ne vidim koji bi bio razlog za NATO. Jednostavno, jasan odgovor. Zamolit ću vas još, kad pričali smo o alternativnim modelima u politici. I pomenuli ste naše blisko susjedstvo, tu Grčka nije daleko, pomenuli ste i druge neke političare, negdje su na vlasti, negdje su ti politički pokreti, političke partije u začetku ili imaju ozbiljne šanse da postanu igrači na političkoj sceni. Početak 21. vijeka određuje ta kriza na samo ekonomska i političkog modela. Šta je vaša procjena da će se na prostor Jugoslavije, da kažemo bivše Jugoslavije, gdje će po vama te alternativne politike imati najviše šanse? Naračunamo Grčku, tamo je došao komplet nestojan politički sistem koji su Grci znali prije pojave Sirize. Mislite da to može biti u Srbiji ili negdje drugo, da alternativne politike postanu, da ne kažem dominantne i vladajuće, nego značajne? Pa mislim da je čitav bivši jugoslovenski prostor zreo za alternativne politike iz prostog razloga što na političkim scenama svih tih bivših jugoslovenskih republika još uvijek imate političare koji su tu možda neki 70 godina još od Saveza komunista nekadašnje Jugoslavije, pa preko svih ovih političkih opcija iz posljednjih 25 godina. To su uglavnom ljudi koji su rekli sve što su imali, uradili sve što su mogli, koji nemaju više nikakvu novu ideju, koji po inerciji jednostavno opstaju na vlasti, i mislim da vreme alternativnih politika dolazi svuda. Gde će brže doći, gde će imati većeg rezultata, zavisi od problema u kojima se te države nalazi, a sve su negde na ivici bankrota. Posebno je ta ekonomska problematika izuzetno velika u svim bivšim jugoslovenskim republikama i mislim da je elemenata za tu vrstu pokreta kakav je recimo Siriza u Grčkoj jeste nešto što ima i mogućnost da se razvije i ovde u Srbiji i Crnoj Gori i drugim bivšim jugoslovenskim republikama iz prostog razloga što mora da se nađe rešenje za ogromne ekonomske probleme. Postojeći režimi naslonjeni na tu mantru idemo u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu, naslonjeni na tu neoliberalnu mantru privatizacija, stabilizacija i ostale varijante tog MMF-ovskog pogleda na svet, jednostavno neće doneti nikakve rezultate. Ljudi će grozničavo početi da traže alternativu i tu negde će te alternativne politike postati sve značajnije, a vidimo grčki primer čak i dominantne, odnosno pobednici izbora koji formiraju vladu. Mislim da nismo daleko od tog scenarija. Ja sam upravo u ovom odgovoru Aleksandru Vučiću na njegovu procenu da su Dveri slične desne, kako ih on naziva, opcije. Da, desne, dobro, to je legitimno reći desne. Naravno, neka vrsta alternative koja jedino može da ga ugrozi. Ja sam upravo rekao da jedna srpska Siriza, ja sam je nazvao Srbiza, na neki način se ubrzano približava i u Srbiji i na ovim prostorima i tu postoji još jedan alternativni za nas izuzetno važan projekat, to je projekat tog srpskog umrežavanja. Znači, Srbi moraju da pronađu svoj nacionalni državni interes u 21. veku i da pronađu svoje političke modele. Za sam kraj. Primjetno je da posle velikog angažmana intelektualaca u politici 80. godina, disidenata, pa 90. godina opozicija je u prve redove dovodila istaknute intelektualce, pjesnike, umjetnike, glumce. Nastao je jedan prazan hod nekih, da kažemo, 10, 15, možda i više godina, da intelektualci nisu ozbiljno shvaćeni u politici, niti da se njihova težina izjednačena je sa običnim svim onim građanima, jedan glas, jedan čovjek. Koliko ja poznajem političku scenu, Dveri ističu značaj intelektualaca u politici. To ste dobro primetili, mi zaista jesmo vratili
tu ulogu i značaj intelektualaca u političkom životu kao ljudi koji pre svega misle svojom glavom, slobodno misle, imaju šta da kažu i koje, nažalost, političari toliko često isključuju, vođeni samo svojim stranačkim interesima. I za nas je posebno značajno, dragoceno i čini nam čast da su neki od vodećih srpskih intelektualaca podržali rad Pokreta Dveri još od našeg ulaska u politiku do danas. Navešću samo imena zaista prvorazrednih srpskih intelektualaca poput akademika doktora Koste Čavoškog, Smilje Avramov, Mila Lompara, Dobrice Erića, niza, dakle, i starije i mlađe generacije intelektualaca i posebno mlađih koji mislim da predstavljaju i neku budućnost srpske intelektualne elite. Navešću samo neka imena poput magistra Vladimira Dimitrijevića, doktora Zorana Čvorovića, doktora Dejana Mirovića, doktora Dušana Prorokovića. To su neki mladi srpski intelektualci koji predstavljaju budućnost te srpske intelektualne elite i svi su oni tu negde oko Dveri i sa Dverima i oko tog patriotskog bloka koji mi nastojimo da formiramo u Srbiji kroz malo intenzivniju saradnju sa Demokratskom strankom Srbije od kada je njenom čelu Sanda Rašković-Ivić i sa Srpskom radikalnom strankom od kada je se iz Haga vratio Vojislav Šešelj. Dakle, naša ideja je jedno veliko patriotsko objedinjavanje uz naše političke opcije patriotskog tipa treba da dođu i svi srpski patriotski intelektualci i da mi napravimo jedan snažan i veliki patriotski blok koji bi bio istinska alternativa vlastima u Srbiji. Gospodin Obradović, hvala. Hvala vama i sve čestitke za ovako ozbiljna i otvorena pitanja. Poštovani gledalci, bio Boško Obradović. Gospodin Boško Obradović je recimo to na početku emisije, jednog od moćnih ljudi, moćnih političkih ljudi na ovim prostorima Aleksandra Vučića označen on i njegova organizacija, ne on lično, nego organizacija koju on predstavlja, kao moguću prijetnju njegove vlasti. Svakako da je to dovoljan razlog da se taj čovjek nađe ovdje i iz oštrog ugla pojasni svoje stavove. Do sljedeće emisije, prijatno.